Nṋe ndi muṅwe wa vhabebi vhane vha vhori vha na ṅwana ane a khou dzhena tshikolo hafho academy ine ya vhori i Mavhambe. Ndi tshi isa ṅwana ndo mu isa a thoma tshikolo kha grade 11 a ḓa vhori no ṅwaha o vha a khou ita grade 12. Ra vhori kha tshifhinga tshoṱhe tshetsho ri khou ḓi ya tshikoloni ro vha ri khou ḓi promisiwa uri tshikolo tshi kha right track, tshikolo tsho redzhisiṱiwa a huna na thaidzo. But ha wanala uri vhana vha tshi vho yo apuḽaya vha tshi khou ri vha khou apuḽayela for dzi higher institutions vha wana uri kha zwikolo hezwi zwihulwane dza dzi yunivesithi vha wana uri tshikolo a tshi khou aphiera fhethu a tshi vhonali fhethu, zwine zwa sumbedza uri tshikolo a tsho ngo redzhisiṱiwa. Zwa ri fha concern, ra takuwa ra ya tshikoloni ra swika ra vhudzisa sa vhabebi uri zwino nyimele ndi ifhio ngori ri khou pfha uri vhana vha khou lingedza u apuḽaya fhedzi a vha khou wana thuso na nthihi, hu khou wanala uri tshikolo a tshi ngo redzhista. Tshikoloni vha ri vhudza zwa uri vhone vha kha process ya u redzhista nahone zwithu zwoṱhe zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi. Vha ri vha nga si vhuye vha vuwa vha tshi khou ita zwo robana na riṋe nga nṱhani ya uri vhone vha na experience tshinzhi vha tshi khou shuma kha zwithu zwa education. Vha na 50 years, ndi hezwo zwine zwa zwi khou ambiwa nga CEO, vha na 50 years, vha na more than 50 years vha khou ita zwa u funza. And then hu na tshikolo tshiṅwe tshe vha vhuya vha tshi thoma, hetsho tshikolo vha tshi thoma na tshone tsho tshi ḓi itisa ngo rali fhedzi vhana vho vha tshi ḓi wana vha tshi khou ṅwala mulingo. Vha fhedza hafhu vha ri vha kha process zwa zwino umalusi yo vha yo ḓa tshikoloni yo ḓa u tsheka dzi facility tshikolo uri tshi nga kona u ṋewa na center number uri vha kone u ṅwalisa havho vhana. Ri tshi bva hanefho ha vhori vha ḓo ri vhudza zwa uri vha ri vha khou ri ṋea 2 weeks, after 2 weeks vha ḓo vha vho no wana phindulo dzoṱhe u bva kha provincial government ngauri vha khou ḓo vha na meeting ine hu khou ḓo lugisiwa zwezwi zwa uri vha kone u wana center number. 2 weeks heiḽa ya fhira, i tshi fhira ri tshi vho founela tshikoloni vha ri vhudza uri vha kha ḓi vha busy vha kha process. Riṋe ra takuwa ra ya circuit, ri tshi ya circuit vha swika vha ri sa vhabebi ra takuwa ra ya circuit vha swika vha ri vhudza zwa uri tshikolo a vha tshi recognize for grade 10, 11 and 12. Zwi amba uri havha vhana vha khou tea uri vhoṱhe vha humele murahu vha yo thoma grade 10 nga vhuswa ngauri hetshi tshikolo a tshi khou recogniziwa a tsho ngo redzhisiṱiwa kha umalusi. U bva hanefho ra takuwa ra ya Vhembe district. Ri tshi swika haningei vha ri vhudza uri a huna zwine vha nga kona u ri thusa ngazwo ngauri tshikolo a tshi ngo redzhisiṱiwa. Ri tshi pfha hezwo ra ṱuwa ra ya kha mungana lonene ra swika ra vhiga problem yashu. Ri tshi vhiga ha vhidziwa vho Maringa vhane vha vhori vho vha vho imela department ya education vha ri fulufhedzisa uri tshikolo tshi sathu vala vha ḓo ita uri vhana vhoṱhe vha vhe vho wana permit ya uri vha kone u bva vha ye kha zwiṅwe zwikolo. Vha ri ḓo i wana tshikolo tshi sathu vala fhedzi ya tshikolo tsho vala tshi khou ḓo dovha tshi khou ḓo vula ra vhona uri a ra thu wana na phindulo a vha tsha wanala na kha dzi ṱhingo. U bva hanefho ra kwama vho Elijah Mhlanga, spokesperson tsha education, ra vha ṱalutshedza vha ri vha ḓo ya vha ya vha ṱoḓa information kha vho Maringa vha ḓo vhuya kha riṋe. Zwa zwino ri na vhege 3 a vha khou vhuya kha riṋe, ri tshi vha founela a vha tsha fhindula dzi ṱhingo. U bva hanefho ra ṱuwa ra ya ra ṅwala dzi email dza ṅwaleliwa kha department, ra ṅwalela na minister wa education, ra ṅwalela na vho Mhlanga, ra ṅwalela na vhathu dzi department vhathu vhanzhi haningei kha department. Ha vhori ri khou fhiwa nomboro yo uri ri founele ri inquire khayo heyo nomboro heyo ri tshi founela ḓuvha na ḓuvha a ri wani muthu. A ri khou thusalea sa vhabebi, vhana vha frustrated vho ṱanganana
nduri zwithu zwi khou vhavha nga maanḓa, nyimele a si yavhuḓi. A ri ḓivhi ro dzula na vhana vhane vha vhori a vha na mutakalo nga nṱhani ya uri vhana vho dzhena tshikolo ṅwaha woṱhe hoyu u swika nga June vha tshi khou ḓivha zwori vha tshikoloni, fhedziha vha khou ḓivha uri vha khou ita grade 12 ende a huna zwine vha khou ita zwone. Zwi tou fana na zwa uri vha khou ya tshikoloni vha khou tou ḓiyela u ḓi fhedza tshifhinga haningei tshikoloni. Ro vha ri khou humbela thuso uri vhana havha vhane vha khou dzhena kha hetshiḽa tshikolo ndi vhana vha 15 fhedzi. Havho vhana kha u itiwe ri thusalee uri havha vhana vha kone u ṅwala matric. A si fault yavho, a si thaidzo yavho havha vhana uri tshikolo itshi na management watsho sa izwi i private, vhone vha khou ṱoḓa uri vha dzule vhana tshifhinga tshoṱhe vha khou badeliwa dzi school fees hu sina zwine vha khou vha ṋea, ha fhedza hapfi hu khou fanela uri hu phanisheye havha vhana. Hetshiḽa tshikolo tsho ri tshi ya kha sekhethe ro swika ra wana uri vho fhiwa luṅwalo nga Matshi, ho pfhi kha vha ḓe vha dzhie luṅwalo nga Matshi kha sekhethe. Lwa lu khou vha vhudza uri vha khou tea uri vha bvise vhana havho vhoṱhe vhane vho no bva kha grade 10, 11 and 12 vha vha dzhenise kha zwiṅwe zwikolo u itela uri na havha vha ma grade 12 vha kone u ṅwala grade 12 vha na dzi center number. Zwa zwino vhana havhanoni a vha na dzi namba dza uri vha khou yo ṅwala mulingo, a huna center number, vhana vho sokou ima muyani. Hoṱhe hune ra khou ya hone kha department vha ri fhinduli, vha khou sokou fhindula fhumula. Ndi uri ri khou fulufhedziswa zwithu zwa fhedza zwa si itee. Tshikolo tshi khou ḓo vula zwino nga Ḽavhuvhili kana Ḽavhuraru. A ri ḓivhi uri vhana vha ya gai, a ri ḓivhi uri hu khou tea uri hu itee mini. Ri khou humbela thuso.